gwa shi lo dan te kwar ko chang ndio den nyawa kam kon ko bana burum gaje ku mo chi lo kon dial ko kon ka chang ndio den ku mo dal no dan ka ko bu kon ngi dan ki mes dan ci ko dal kan wala bu ben ngi do bu kon beling bu kon ngi ke bible ko chan bi ramen bu ben ngi ka chang ndio den mes dan do ka ngi dan ni kam Charles Sister Rachel, sorry. or Nyamandana. sister Rachel. Yeah, Nyamandana Rachel. Okay. Sister Rachel ajan bi bene sister Rachel an ber kamal ber ka ngi dan ka chang ndio den. Amen. Amen. Gwa elia ka ta ko kus en ngot kame kama kon ta na dialati che kon ben ka chang ndio den re joka che long dan bo la da kus ka chap ko ka loy de ko je ma chana pal bu kon chore ngi ka dan lar ka je ta lo aj mi chang nal kana pin wa den che loy ko che ka tes ka che ko go o jin che ko long ka je gona dialan cha ka toy tin ka che ko chang no ka ne ko dial ko ri yesu wi mon dong elwat chaka du ko na ko de men joy kiti diala ne lar ka jita lo a chire ngi ni diala lat ko tala ramde ko bos tala ramde ne la rajim set keriye ten chalat re ni ten chi dot jok jen jira me won yam ka bidit ku jugo jen jin pa men ba ko kod video kon dial ku cho ne bile yok ber bos no ko re ri no ku ten chi nyosra ko ke mar ay du chine de lon ka lene du no chilet ka ko ko lo ay du wer kariye dial barar tem jen gwa de me ka pos liang dialen biliang chodi shu kware amen No. Amen. amen gwaye liakata ko kwaran chine yene nyok ne dialen ta kalain men ne dialen dong gujrana mere jam men ram bilerum ga jabo irun kenin dial la ngekete gad kos ner mala o ga yendial ci ko da no bane ngi kel ngi danen wala na me to kon ko ngi jan laare no ne tiet kos ko gug rajde min dorar tiet kos ko gug rajde min dorar ja raja men min bana rajtin kana bong ten chagwir ba kap na sandien ka bran tandien lo wajek bo chit ka tan cha sabas school an cha ja gwir ka ja ko ku ja mani bana ku ne nyam kariye de nyam bana ja tok ka bok Samuel nyam chiyo ka baraw basin dien ba kwen wachwon ka 12 chen bilarat pin ka 16 chet ka pegan changun ka jere kona dunu ko kwen ka lew jan gwaden bu ko rede nyam bu ko na toksin o ku ya ja kwat ki tiet kwat ko gugde min dorar ki roide min dorar ko kuidan te ko mi cha gore ba nyos kon ne ka gwade let ka jan kwas ne Samuel chiyo ka baraw ba diet a woka waraw jan ba kwentina laar jen yal wide no right Samuel ka Israel ka chu Samuel we ma da Israel dial ka mespa ko ba ko nyal wo pal ko kuidun chu ko rodol ka mespa chu piu jam ka chu ka moy pin ala much nyam ko nyal ka chu ka tek en changa mo ka chu ko wo cha ko kos nyal duer chu Samuel Israel bos ka mespa teme me ji pela sedeling ichi ji Israel rodol ka mespa chu kwar pela sed ben ma ga ji Israel ka me chi ji Israel eling chu ka dwal ji pela sed chu ka Samuel jogi pal ko nyal ko dan ko kuidan ko wo ba kon kan ka ji pela sed chu Samuel rodal
milus kan ka chwe jetup ela much niam kos chwe jetup niam kos ela much mu wanka ke liu ka chwe ko nyal pal ka kwi jisruel ka chwe kos nyal loj ka me sop Samuel much en wanka chwe jipala set bentiaka ma ka jisruel en chianga mo chwe ko nyal jipala set mer ka mar midit mi chu was kien nyon ka chu goro par nyam ji Israel ka chu ji Israel kanyrar ka mispa guor ka ji peleset chu ka kanak aras ni ka beskar ka chu Samuel pemkan ka chu jelas ka mispa kane ashon ka chu sho de chole pem luaka ko laare je ko nyal luaka kon dum ni dial amen na me jen ko na nyam cha ko na barka cha tanda ngok ba du no ngaje je bi yene chop gwada ti yentino misran bible kan kariye dangraw katin ba gore raje me to kon do Israel nen cha je chal gwaskel asam wal wo kan nyam ko nyal wo ka pal cha kon nyos Israel me dana no ka kala deto du no taga ka bos te ku raj nyam dien chit kemede de bit kada sam wala ci kon la be raj ku den temme ka bo to ku represent nita be ben joy ke kristo chit ka gwadi yalen cha kon nyos gat kot ka cha do Israel ka liu cha ja mat gwas kel wa kon yal pal ala mu je cha utop nyam kon yal ajanan bana kan kariye de me ka bet bangwan cha we chu Samuel kan ral dal milut ka chu je top kon yal la muñ mu wanka ni ka liu de arwada ala me jen bana goro bu kono ngachin wo arwada ala mis daraje arwada ala chalar no ba duer wen mon wel ke je yes ajarwada ala la kreso en pay nyos kon e pem gong tot kalwak ajarwada al en chine di alwel ne ga kay nazrar ka Egypt ajarwada al e chine alwel ne re ka ka Eden ajarwada al e chwasom ni Abraham mi jene be Isaac ko ne ala la much rwada ala me mala joje ajen kristo wen pilot kon angot ken garane George kia mului kon kariya den chala no akun yal tit marwai de mo karan ki tit marwai de medorar ko pidan rede me chokon nyo chap kot ki chap kana from the beginnings nika tungna nere ka Eden cha wichran duer du no duer chi duer karan ken ep kana Adam road yen luang ka mu chuong me de lunya ka ko nyal du no chu ko dien ben chu ka nagro dal chu ko kum ka miem ka chu chwa jen tu kana goy de joy ka uchana jangaji chi duer ka force la ne di jel juda du no chwa ko kum ke bi en bi e kom ga kan kula miem ro dal ka kan ajara me nyong na as ka luele was pa le ka mispa ajara daro me min ngut jel me kap ka tet Abraham pinga je me jene so be Isaac ta wo chu ro dal pel mi cha tong korok akot chu Isaac chu lwel kan gwadi ala ti mi ko nen kon la de let ka rodien ka je en wo ba e kum ka go kene Adams tala duor mi ci kana lat kene ben widi en dware ci kana lat dong de yu nang na del re ka Eden jan the first time en wo briem loñ ki ba mi tek do dien ba je lwel ran tu rade ala me chwe George mi ci la de kana Adam en wo bi ro nak del la da kos en kwala nyot kon re ruan de wan en wo bran go a ci la ran la da ko nyal ci gu ko kene tiede ka ma rai de karan ro YouTube ne ngwa de mo chaben ben bako Abraham en wala rai kon ka cabinet kos ki ma rai kos ka neke cha cabinet no wan ba cha on ko de ga ya pin ka ngi kos ka neke chelat ka Abraham yo ngot ka mi shirana de lon ka le na karwade chelat bo ke Moses yo ngot bo je ke dio ka ma rai dan ko kod gwade me no ka ra dal me nyalo re rit kene me wo kon ban duo in bite ko kon kel ko kus ki ramin lwel kon ala jen ban jengich laden chelat ke je
jen mi loy ka kon jok ni ka chap kena me sop ko ni muje me charo repeat ka bible mu gor ko do bene ka kan ba ko nyoro dal en wala de ine chaje to ka lani ni ko gwaden cha nyot ka genere ka eden gwade me chiro dal mitel dwer ki mitel man mlawa kan ni ba man jen mi shwa gor ba nek to ko joko nyal na me nyu to kon karaso chet ka men char wa ne dialat ka gwade me ka baden wara odien me chukut ga de ru luch rei pala mi chet kana me chukona ling manan man kwa na je en wo me chale ngi choro dwal gwas kele ji peleset shuka ben ko wo biga do Israel ke liban mak de ko kor yuter ke je chukonyal chwe Samuel chwe luje nas ke we ga nas ka pal ga jankot awe yu mar nyal ben tidit chuka dor peleset ne tie kap ko kor yu ken ngamer gwada me ka baden wara odien ka tokur a cha lwan kene victory cha kam dor Israel cha la chu Samuel pemkan chwe belat kam win dang raw chu Samuel pemkan chwe belat kam win ka chwe chu chola pem lwaka ko wo lwaka ne jin ko nyal ko dubial chu ko ro nen chalan me dana jankos ni de bitki ni de chi do jok chu kon ka jega no payment task duel en cha nyos kon la reidan chi ran gure longa lanimo payment chi de jakates ko wo min nyoga kon no kon or stone e bum ni jen ka pem dialan ko kien ho chi duel de tes en wala mi cha kon chare kana ka maraje me to kon karami chi piu de la uk shiri ga de la on chit ka me chi jankos ni yechu cha ka pas wi jadin ge chu ka pas wi jaden ger kan ten di alen wo kon wi mon ten chu ko longa chuonga ka sigaran chuonga kuidan na me nyoga kon marwa indorar inte ko kon ka bu kon wo chin en wo nga cha pem ma cha chu cho la pem lo ka den pem bene di al kod wi de cha wo wi pa ma me jen pem ba ne di al ben moy ke bi chung sin a jen pem ba miet in chwai ben chamtin a jen pem be buaren chwale lia bi chu ka boga izai chelat kontine no ajan payment system wala chukan ka chu chola pam lo ka nin chenga mo chikere soro de nyos kon ke maro ikos kaneka wona ban ho ka woni am re ko na dan chana kun ka bok tin de bit choga jan bangwan amin choga jan bada wida bangwan bukon bes wande bukon kwen awoka puor kan ban da to ban chu kan tinto ya nyoga ler kon no maro ikos kane de bit maro ikos kane de bit ajan gwaden nyoga kon wo maro ajen ban chingreide o te ke man ro ni ti chalat bo o gotu wan du no chana toltin maro ajen me min nyoga kon ajan maro ajen dorar in bit ko kwait ban an kana maro ajen me chawan badit kat ka kwino ko kos ameni chankel an ba goy du latri dial kan nok du betesin ameni chankel ka goy du selemi bi jawan chena ka puar ka churu raji chama raj lat kon randa min chamek cho gugda lat ka jangda ni debit ba kwaye ku jakata sin ameni chankel ka ba kuor jakata sin reiri ni dial cha nyune de ti cha nyot kon kata achi let kalat kot rei do la kin nyam gan Israel dunu on jaw me mu kwen kon la de bi de chek e chu kon de ka marwa je dorar in ku ku de ti de jen de kon fail reide jen roben ci sabas school lar ka je cha won gu gro jen cha ya pin a changa ne kan kwar ki lar ko te ci lere dien ci ke de bini kan ken ka rodien long ka chuong sin dunu ko lo ko da gor bete ga ngi mu ko la kam na la picture print ko do ben ba kula ben joy ke je arama chal ka men wo biya kwa mi bit sin ameni chankel
ka shi baka bi kuwara ta kari dial shi kona da lare David ko David chon ngod wi mon chalong a changa ne me cha kuwara nyoka kam gada na Solomon bo ci Solomon long de te dan ku lawo ka nga ram bitutina me ne chankel mi ci bari awo chana je ben ngaje no ramin nyos ka kon ka dor Jesse ci ka men cha lat bo ka boga Isaiah 11 en wo bi kuwar barar dor Jesse bi kar tun ponjiat rame bi ye ko nyur ka je Yesu ka kana ngai ngwane ye mo je pel kana lut ko chana je ben ngaje ndore ko ala tu no raj ci ka me wa jang ko ne de bit waja kan regan man ti ko ni jentin cho ben George la ramen kam ka do Israel na ma ka liu ne ko ku gwandan goro bane min la da ko kon ban jo kula longa gwe kenyen kon ra wi mon ci David George en wono ngo choda nyal ci ka mi jarama te ka maro ka kus maro je lat ka je ka kut akwa en baba dab tu duele ci ka min chana je ben ngach ka bog Matthew shoga kel betkel ci kon nyod Yesu en wo akar David ka akar Abraham akar David ka akar Abraham gwaden kwan ka shod gwanda oni Yesu tin akar David ka ngode akar Abraham lokanin mat right kot kane ka teje news ngode bu konu yes ne ka dem wada me cha jala ro jen ajara men bite ala kuar medorar duno ba ben kalañ en jelke David ci akaraso bada balaran wi mon duno wo chang lene ka dial chwe chiang tiam ran ka tiam David ka tiam Abraham ka tiam Adam ka tiam kon kene kristo ben tiam janan kwa laro jaramen tit kot marwai de ka je cha kon nyos nga cha kon nyon Masai again jen ma ba chol David jen ma ba chol ka chuo ne dialan chokot marwai lat ka ke duno wo la ngod ramen tit kot kon ga je jen ko ni Yesu re ngada du re jalu ke lew tala duor me dio dien me biro chaktin ger pem me nyot ko kon kristo en wo jen pem lockdown min manaro chaktin jaro jen chalat kon mi siu kwen bo en Psalm 90 Psalm 89 jen bade wuda bangwan di yu kwen awone ka 37 cha chok to one cha ngun verse 1 to 4 verse 19 to 37 ko kuje ma chen ga bila kwan bo ngot ka mi ba la ka biyen ka chobre ko na dun ko wo bita dan ba kula cha ka kon ko kuje mon bana nyoga wo ka won nyambo te ka riet mu gor ka ba wo nyot kon no ko bong de cha kuje mi ka bok ju close bok ju close close chapter 1 jen bu ko no kun tin nyoko so I'm busy sorry you got a ben thing close chapter 1 verse 15 bana ko na mo men kantin kam dong ba chwa jen ko ne jok bong ne dia ten tere me yo ko le nyon la slide la ka to be bien ka chu nen ba ka bra rep ko tin ju close nyam close chapter 1 pele close nyam kana story ena bu ko na to ko kun career in wealth again read in wealth again ba ko na waka 22 ba chwa jen ko ne jaka kon ja we point kar so kana latka ajen chat kot mishanen ajen gat in ka ngwag dial tin cha chak ko reide cha ngwag dial chak ka je tin tenial kana win mon tin nan ke kana tin cha nen kwar ki bos ki kwar ki ruej cha ngwana dial chak ka je cha ngwana dial chak ka je kana kuide gente sin kati dial kenyam kajan ka ba ngwana dial kel ka je ajala wich
puan in la duel kwat ajen tuk ka ajen minyam in kong barar lis ka ajen tek guat indit ni jano ka ngwag dial ka chukut anok in go be chengre kreso ka ke ye chukut dial loy mara karo wi mon kianyal ka chukut mal lat kariem yesu wijia triyo medan nan yen kokos kaka yen gitar ray charadun kala de let tijiak kan tame cha ye loy mara ka poinde pan kalia de ko be yanang niam kos asia be yanang niam kos asia rorel atel bel ka cha ye de chaka amen riede tiga ka rieten jakten bukon chu kwentin rengi kadan chu kone nyoko ngach duo ben chalat ke jeteme ka bokolosi nyot ko kon teken te ko kon tuka tidial teka dida lakat ke gwandan ni Thomas duo ala we chap kana ni Yesu beri ji selwang ka ne din selwang dida mo mi sirana len kan rajan pai kwen gwa de mebo di ka jegjal kan kel point kreso kana latke kana janga jono Yesu kreso ajan pam gong tot ka lwa in task tidial ka tuk cha go wabo cha wo cha ngwana dial cha ka je dung mi tele ni je tele mi de cha ajan boy in jul e ku mus jidel re der ci jono balat kon bo o dung mi tele ni je tele mi de cha ka tin cha chak ngwana dial cha ka je chal ka ye chu ka chit ka min cha nyot kon ka rajen cha lat ke de bit en o bijina ka yana ku kon la ron wo ci ko right ke de bit specifically right kon ka sharing ba nung ko de bit ngai kon e chi ka re gan man agadin badek de ne jok nsongo mi duno yere cha bi yire ka lies a Samuel ajen yere ba bi yir no ko ni Yesu ka ye ko ke gu wa de la ka jitin cha yere mo cha je chol mi cha me wa de me nyot ko kon ben ngwana di arar en wo mi tele kristo won te kot ka ma right ke je alatin chaka wa sha ka de chak nya ka chak wi mon chukut design chaka de ko kon a minutin wi kon ke chukut ka de lat kristo cha lia ben jek ka bene wi jadin geren churaje me belar no cho kon lwel ka riemde cha kon ja ka gwa cha kon bile chaka ka tene ka me wa yop chaka ka agwan jiang ni en wo jani cha mang no ko nyal a wo te ga yang chu kon de jang ko chaka ka mi che jene trade tala duwar mbala chak mi bi gwan jeng jela lwango goin ko konen wala raje lat ko gwat me ka saba school nyot ko kon ma right kos cha we yendi al be yarar poinde me ken kristo ben joy keti dial ala kut la ne jela jenen wo tele duwo mi de chak nya ka chak gwade ci duwar joy ni nyal kristo ka bate de nyal ngot kene ne ben wi mon kristo ka bate de nyal ngot kan wi mon chak en wo baka lwel ka baka kan chu ko te dial chu lat kreide a ngot ken ne jo te kare kristo no bate ko wa lat ke je ko kwi kristo bate ka pam lat ke kwi kristo bate ka ram ba cha ka chat ko lat ke je ko kwi kristo ko jen chak sa ben wo bala luelan ke kemen chu luel chu tok na ne dang re wi mon roje men wala nyudo kon to kore ma da right mi shibesol changa ne me cha ona ba nyot kon no me ne ma right ko lat cha ja kam kon ko ngut kini luwe chu ngon nyana kara cha ja kam kon ko de ko rus o kana ru de kon ko to chu ngot ba nyana kara amene min she point kristo in la pem she ben pin ko ba dul ko den tok be betas gwa de lingti na ran ko chule chara tim re ma da right ko ki ti re ma da right ko kut mi dong ladjine mi wi ladjin chi belong kalene gore je bana kristo ngaje no ajaramin kep kon re ka mi chirkena jaramin tit kon re ka mi chirkena jaram moy kon chuong re ka mi chirkena jaramin kem kon te kana nok en jo kon ka kus jala kwai lo ajo tano re cha ko ni Yesu jaramin cha nyos kon chu gwana lat
no kwat me dorar changa ne me nge je be dwar to karan yo ngote ke backup plan mi so kweng pin long time ago chirana kula ngach bebe pele kore pus ni chike men chalat o charo de ya chen ko point ne garo ade bene ga ken ka baga campus ten chukot ka yalla ka no be kerso ben chede ka ta la nang chien to nyal pot doranda dien ken e de ti o no ngane pot bat be man nyala gor ba pot nang dor nyaade ber yalla ka do mo go along be lo ji dwar mi pe wote ko mi no ga ka chi mi chike na ti jantan chukot let ka je pus kana di ala ti ta lwangara nen chare yalla ka ne ko tana janga jen go si saba school nyos kon ka di ten cha ka da gwanda na debit en wo jen di ni ne di kuro do la tre kerso na me be chwa je den jak ka bana pal ba chu loy lat ko ten ko ken elia ka loy ka je si lo da tes mi chang nal kana pen ko min ne ti ka ne ta ka me kam ko jina ko o ba ka ra che lwangda be ka je o sri di alen cha ka leng min cha ka lat ka duom nyona oje me lo ka nyamda ka de ne nungi bonu jako baka ji shu gore di ndial chu di shu kwar kware amen